nicho kufosinga kuija our birthday ya Kansala Amon. Niwe yandeta, of course nabakozire ama host every Wednesday night live at Yaga Lounge. Nabandio mukozi kongana atolekanye kuija wa Kansala Amon cause Kansala Amon cause is a good person. Yeah. Team, we give him a lot of respect. Kandi no muntu w'abantu buri muntu wena namukwatiraho takusosora kine taine mukwekubera side is a person of everybody. Buri muntu wena Western Uganda yachandeta okuta Kansala Amon akija ariko wenda ngo Western Uganda ezamustal bro. Yaman. When wale bankole media rinka o Kansala. Ojo this big man na chikora to kuzina. Celeb. So at Kansala Amon akareba talent yanje atakoje. I trust you. So naza kufinika brand yawe as per now. Kansala Amon is the man behind my brand. Women in the party. Yes, that fashion Western Uganda. Rugby of Sunan. Represent up in the building. Doubles in fashion. Yes, all right. Orukunde bari NKORE Media TV. Wasibota nibigenda bitoke. Oryota. Kandi nyozi neganje nbeyazini zedi Celeb wambara. And guess what? Tonight we are celebrating a brother in the business. Mwamweta Kansala Amon 256. Abatuweleni bareba social media platforms zitu zona. Muramurebero n'abatuweleni bamfollowinga Western Uganda media. Kansala Amon, we are celebrating him today. As you can see, many celebrities, abeshongozi, semanyiba bloggers, ba MCs, DJs, they have turned up. And as itwitwe NKORE Media ntubaturoko mubera. Tunaha Pretty Ebyana. Pretty Ebyana, how are you? I'm okay, how are you dear? I'm good. Oria abga Kansala Amon. Of course sir, why not sir? Why nicho kufosinga kuija our birthday ya Kansala Amon. Niwe yandeta, of course nabakozire ama host every Wednesday night live at Yaga Lounge. Nabandio mukozi kongana atolekanye kuija wa Kansala Amon cause Kansala Amon cause is a good person. Yeah. So me is a good friend. You wish you give him some good wishes, message yoko muhere. Oh, Kansala Amon, happy birthday, happy new year from Pretty Ebyana. I love you so much. Happy 17 years old. You girl it. Kansala Amon ya Jangwari. No. He's 60 years. He's 60 years. 60. Arimba. Okay, thanks for coming through. Story NKORE Media TV. And finally to now BD Boy stories. Nije tinyine so. Happy birthday bro. Thank you. Mwebare mnonga, mwebare kuija. It is our birthday yanje na. BD Garara. BD Garo. Nije adamu chionto muronda. Akorata. Chionto muronda sikamfunde. Konga kutira mfune. Nsako mwanzo rawa. Semi yakenga. Tinkuchira kushereka myaka yanje. Nyo wachenda na mwenda. Chimansa ngu abantu abalyoko nabasa kubara. Munchiri omwana muto munonga. Kwata 2023 kuya urukumo rwenda 9 mwebale. So myaka ejo nore une myaka yo kubasa kubano yeyombeka ningo kutandika kupulaninga kujya nkuwa kufuna BD Garogo mutaka ko mabya BD Gar kubase ko mugire kimwe akora ekere mama jezi ekere kubasa kuyo mwanya kikabate ko mugundi nano kupulaningira kwa kugirenda kuyakuzara omwana mureberera muta so niyeje myaka y'indomu emyaka cyari yo korra menshobi abinja abasigazi bagikorra menshobi konganyo kanye Kansala Amon eje myaka yo korra menshobi myaka je toro ku celebrating a birthday yawe a number of artists ba MCs ba DJ ba taninga no bagambira chini. By the way, this is my first time to celebrate a birthday. Nyotinka celebrating a hoga birthday. Kongam kama wanje Ambrozo wa the City Lounge azrat Kansala no tekwa kuija semerwa hamwe cake naji kwereza nabandi buri yoma basekurete cyakureta. So nani ndeba ba DJ bari aba basa kuija arona batija
konka banserekera message aha Z Fashion zaruho aruha beshongozi Giant Fina yija atakukira kutambura kiro Peterson MA yija Jack Kazire yija yabaruha Pretty Maka yija MC Shukrani of course team Kaganga Fashions team Z Fashions Izera Ikaria mwenu ba DJ Ready Star Senti bona baria MC TJ ababasa kwiza bija Nikiri Kembo ariyo mwanya ariya yashyireho so ni programa semerwa minyi munonga okureba nguna nebindi ukora nicereka abantu babikunda eturundi nitureba no celebrating a birthday yawo mwaka guchatandika iwenka kasara Amon oyine fans bawuninga follow up yawo nka CEO wa Western Uganda Media ogo mwaka abahagize bawo binire plan abahagize banje ekiri kubaza no kwebaza abantu kunyicererezamo nabamanya ngo amwe content creator nkoko kureba iwe Beyazino ko content creator kandi abantu hindu kuraba nibagira ngo media ikintu cha media ato mu Western Uganda Western Uganda Media hamwe na Ankole Media then na Mukiga TV nito tukwise nito tuchebembire so ningira ngo ogo mwaka tugukose kuyongera kukakasa abantu bo mu Western Uganda ngo media inamani kandi media niyebeseho industry ya Kampala so babashe gukora nito mwanya go kuturwanisa ningoma go kutureba kubi none no gamba mweshongozi anyiga abo ujango n'abanyacyaro bo bakamanyire byo kwesere ko munje tebakacengere nzana yo muzana haro mweshongozi muri zoba yanterese yanjira mukazara no gamba izina ryanje no rugamba uko benamyangu wota kwenda kugambeho endongo yemero yerezo je tukuganira izoba najirigamo kandi nabona wajangu wajirigamo still niza kusigana kugamba uko mweshongozo watorocero mu ndongo wanyategereza ndimwano chimanyengo eje ni show business to inokora ajesha so ninjaka jango go mwaka abantu bona bari mu industry bari kwenda gukora nitwe ibyo to ready gukora nabo kandi abatakwenda gukora nitwe ejo cyo kuzabera creating o content no kusigara tukore bintu abo kwa twine follow up ba followers bite biturukora babikunda ninjaka jango kituru kusinga yo kwetagana ba followers bite kubahereze cyo bari kwenda we bari mnong kasara Amon and we wish you happy birthday tuenka team NKORE Media DM Swaga Asuman na team yona NKORE Media nakubebaza mwe bari mnonga abo kwa kintu cyangwe kushanga nk'abantu ni mu media na nyine media ko kashanga mwija aha mukoro gwanye nkogo kugira ngo mubase kwani munyereka following yanyu ece muri kwa mwakora cyikorwa buri yomwe ninyenda kwebaza mukama wanje ni munywani wanje DM Swaga ninyenda kwebaza Savage ugatura kamera na tukora kandi ngarekenye bazena Beyazini ZDJ Celeb wambarara we bari mnonga ni kunda ni unokimanya kandi nsaba ngo egira ukunde gumeho sigare tukorega nabo kuba tucero bake sheme kuba nturwana yes sheme kwa nsigara tukwatanisa toreka abantu abakwenda guturwane ite tuboreke gute tusigara tugero mijo kandi turukoregana. Yeah, I get you. We are still celebrating a brother in the game and now nkoko yoni Oristed mpora guy owo mugango gwenyine bantero mpira kureba mpira wachirirwa no kugira mtwatiziro mbaside muduzi gastina for munonga konka guy baba nstamise mwiwa toka birthday boy Kansara Amon ninchonga che yamane rikutuma nkejesha no za birthday ya Kansara because he has attributed too much on our industry. Akuzere chintu chamana industry yitu. We respect him. We give him a lot of respect. Kandi no muntu w'abantu buri muntu wena namukwatiraho takusosora kine taine mukwe kubera side is a person of everybody. Buri muntu wena namukunda, buri muntu wena namukora kuko ashime kubana yekora. That's why we love him. Nebugamba chobwo kubanza agambera Kansara Amon ka birthday like a message you can send. Yeah, of course we are here to wish him a very happy birthday to him. Na no kumubereraho kana no kumongera kumugambira nti he may live longer. Yeah, I get you. Because he has done a lot of mob. He has given energy to our industry. So abarazare abishukuru bitu bakumenu bamurebaho. You know what it means. Yeah, that's true. We bari mulongo chibya NKORE Media TV Beyazini ZDJ Celeb wambara katujya birthday ya brother in the business Kansara Amon 256
Basters bona baryaha. Let us talk to Izeraika. Izeraika, how are you, bro? Nikiria pade. Bera chitat. Nikiria papa. What is said? Nyo. Wish your birthday ya Kansara Amon. Yaman. Nichigamba checho gambira Kansara Amon. Kansara Amon ni mugambira. Ahangale myaka 10 igana. Yaman. Nishonga chari kutuma wish nka birthday. Birthday yeye. No muntu wabanza cyo kubanza. Kandi umuntu ari kurendeza abeshongozo wa Western Uganda. Nyo cyandeta. Okuta Kansara Amon akija ari kurenda ngo Western Uganda ezamustal bro. Yaman. Ngeno wareba Ankole Media rinka owa Kansara Amoni kandi nawe ine media ntimanyisa chiwe nko mweshongoze. Sikureba mwine kwatanisa. Mwine kwatanisa yaman. Kandi Ankole Media niyo nkuru ya Western Media. So nala murya nimba nimba utari mu kokora. Eza ningambira beshongozo Western Uganda. Biye mwe kokora nabo babenka ba media. Mushwane. Ba DJ bashona ba MC bashona beshongozi beshinte chimwachenga ya ba influencer bana nimbareba ha DJ nimbareba ha manta ni fashion zira ku designinga ha etukumba nwogo tiko yaman ndeba sabet ya mwanya ya kamera mwana muri yaman celebrating a birthday ya Kansara Amon 256 we bari mnongo chatura Ankole Media TV Beyazini ZDJ Celeb wambara kandi turiya celebrating a life ya Kansara Amon 256 oguni omwe akusingayo fashion houses na bamweta Z Fashions oriota bro ndije ni mugamba cyaba kutureba Ankole Media TV ya turistede twakwatira birthday ya Kansara Amon ninye nashemerwa kusanga mwena numukwatagana aito ntubaturi hamwe cyanshemeza munonga iwe nka fashionista ninga designer ninshonga cheri kureto birthday ya Kansara Amon okushanga ngo numumfa muka promoting ebintu byanje amitimbagana abantu bakata business echo nshimeza munonga iwe ntigambo checho gambera Kansara Amon nka amyaka eje ya celebrating tukigyo mwaka mutente ni message cheyo mwini message yimwinire agumize muna dream ye because akagitandika in vision ecyakwenda nakimanya kandi ayege kunywana abantu kimwe agumize mune cyakwenda aho kuba tumwesigerena no commission abasa kwiza kuba mukurembeze witu ni kwetejeza Z Fashions imwe itutwe nka Ankole Media tune nkwatagana yitu nayo Western UG Media norabe yazini Kansara Amon imwe omuside yanyeko yaba fashionista egeta naneite ine shonga ariko bayaza muntu mwesasira shonga handi twine buzibu akeshongoro kitu akunarebero kakutambura kara akeshongoro kitu karakuna benare bakakutambura nikarahi ako kariyo nangane bazano kabatera ho maketara bise chikumba Z Fashion ine kaganga fashion yes wow kando kunikaganga fashion wagwan bro chechiro watagwan bro yesterday everything kunkuku Ngobye wadi ngobya kaganga everything kaganga yeah I get you bro that's a mother bombo clad yeah man waterwa ndi fresh bro tuze ku celebrating orunaku rwa Kansara Amon Western UG Media yeah turi live turi wano ku celebrating orunaku rwa Kansara Amon birthday church kureta birthday ya Kansara Amon niwe before any other father mugamba chabe abaturaba ku Ankole Media yeah amanya ne dovozi bampise kaganga fashions otegera kije wano ku celebrating orunaku rwa mazari bagani Kansara Amon CEO kateke ko otegera yaman message jito wereza Kansara Amon ya message nyingi nyonyonyo na yamanye rinti Kansara Amon yoge muraba muntu gwesinkanye mukubo oba mu industry ne mwana murungi ayagara nyo kugata ku muntu ayagara kuyamba ku bantu abatayina chebayina otegera yo muntu akusanga ngaboli na kuyisanga boli era nakukwatako osobora kufuka omuntu w'amaza otegera yaman itogamba bafanizi baba wagera kaganga fashion of course the platform yi of course be banfude chendi otegera mbagala nyonyonyonyo kuba be banfude chendi singa bali tebaliwo awude singa bafani bange tebaliwo then mbade
sinza kuba kaganga nzokufuka kagango enyini oba abantu gwe bamanyi bafani bange bakasitoma bange be banfude kaganga okitegeera mbagala nnyo webalo nnyo era tukyali wano ku birthday ya Councillor Amon 256 era njagala tukole TJ then tumalirize yes alright nokitureba katujja kucelebrating Councillor Amon birthday na kali MC TJ wagwan bro. I'm easy bro. Cheche. The easy guy. No gamba. Tinyine shonga. Ekibire NKORE MEDIA TV. Munonga, and we appreciate the job you're doing, you guys. Yeah man. I know no manya DM Swaga. Ni muchengaje DM Swaga ni guy wanje ogwe guy. Unaenda kugamba wao. DM Swaga kanjira ati. Tako J, you are my MC ni MC umkwicherezamu. From the start nukutandika. So DM Swaga man, maximum respect. I love you so much DM Swaga. I respect you man. I respect. Togaruka birthday boy witu. Iwe ninshonga cheri kugita na Councillor Amon kujangosha ngo lya birthday. Kashi ati Councillor Amon niwe nkatandika kuba nawe atakabire n'ekyo cyari. So we grew up together nyona Councillor Amon atakabe na NKORE Media akaine business zile ziabe na akora. So tuja twakwatagana hata bako jangu ni media personnel kandi ashangananye nyine talent yanje ya comedy. And by the way benzini nyondi versatile. I do MC hyping wampa mic ombalani mbadikiza badikize one day ta comedy ningani ono chima benzini kandi nazo mu dance no jot this big man na chikora to kuzina Celeb. So at Councillor Amon akareba talent yanje atakoje. I trust you, so naza kufinika brand yawe as per now Councillor Amon is the man behind my brand. Kandi yes arona bandi aroba big men abandi konka as of now Councillor Amon wanje nyima brand yanje cyo kureba nanyine kukwiza tukabaha birthday yeye no manya wicho kabaho nawe cyo mugariza mamani because ate benzini muri ya NKORE Media Z Fashion zini mureba kaganga fashion zaruho n'abantu binji Peterson MA ni mureba Giant Fina abana bona bari MC Shukrani bona bari ya ba DJ bona bari ya. So ni creating impact ya man. Mwene wanu kigambo cyo cyogambira Councillor Amon akubanturana munywani wawe kandi omuntu ari muna pushing brand yawe. Councillor Amon ekikwenda kumugambira n'ekintu kimwe cyonka ni mushaba umutima gwayine atahinduraho atezire kinkushaba nabandi atari Councillor Amon wenka nichaba ngo mu Western tanuko kweyendeza wale ba benzina ine talent mwendeze wone chance wone platform kimuhe konkane kintu kibi shango muntu wareba wano tsingo mwana taine talent ukashanga wamutere chikono wamwima stage ninga wimma. It is a very bad thing. So chishaba Councillor Amon na nabandi nitabatuye kunde tuyendeza netwena kandi tugume hamwe akubagateri ngoga kwati kufa benzina. Alright, webale munonga tuna Ryan K story to bro Siriya boss uryo muntu wanje yeah man watete urubutere bari NKORE MEDIA TV nashemerwa munonga. Niwe wiza birthday ya Councillor Amon iwe Councillor Amon namanyisa tamagara. Councillor Amon no muntu muhango magara ganje abo kwanorebera kimonye wenko mweshongozi. Ni brother wanje warugari echo kandi ni supporter wanje muhango na supporting munonga towards my music. Yeah. Yesterday over in a show. So yes mbe go up by problems tena basakuto. No basakutugambira ko bigenze. Shotambwireje abantu banje bizire nabatero muziki gwabo kandi bashemerwa munonga shegenzireje. Yecheshongore tyakonka. Ebyeshongoro bisya nibija abo kubambi ne ebyeshongoro bisya biri mu studio chayo naniza kuba nimbe waletera. Iwe nkigambo cyo gambira Councillor Amon. Councillor Amon ni konda munonga kandi ne kushabira ruhanga akuyambe emirimo yawe ebe yamani bari munonga. Yes tujya kandi celebrating Councillor Amon to We have something to party tonight, something to party tonight. Councillor Amon 256.
Western Uganda. Rugby of Sudan. Represent up in the building. Represent Fashions. Official Sales Sax MC. Pass it on as well. Steady,